Ngiyabingelela bazalwane, ngiyabingelela ibandla likaJesu lonke, ngiyabingelela abafundisi, abashumayeli, abaphostoli, abavangeli, abaprofethi egameni likaJesu, amen. Ngingumntwana kaNkulunkulu, nginguMagdamini endaweni yaseFrayedi, idolobha lami eMondlo. Umntwana kaNkulunkulu owenzela umusa, wathola i-second chance, sekuphelile. Sekuphelile ngempilo yami, sengigulile. Bukhona ubufakazi bami obukhona la ku-YouTube, uyabuthola, ulethiwe Dlamini Testimony. Inkosi ingisindisa ku-cancer, sekuyisiteji sokugcina yobuchopho ku-brain. Bukhona-ke lobo bufakazi. Inkosi yakhuluma yathi into ey'ningi ukuze ngisindiswe, ngibuye e-ICU. Ngasindiswa kade ngingasindisiwe, kade ngisonta, nginesikhundla ngisezayoni, nginezinto ey'ningi engithi ziyizo kanti akuzona. Ngazi ukuthi nami ngezulwini. Yangikhombisa-ke inkosi ukuthi indlela zimbili, enye ekufeni enye ekuphileni. Ngathethelelwa izono zami, ngabuya nganikwa i-second chance. Sengifana nofile, sengiphefumula ngemishini, ngingaphumi emshinini, ngingasindi. I-cancer isesigabeni sokugcina, isisabalele wonke umzimba. Ngiyathanda-ke bazalwane ukuzisho ngokufishane ukuthi ngathethelelwa izono, ngaxolelwa, amacala wonke ngawenza, ngaba isidalwa esisha. Inkosi yanginikeza ukuthi angizosindiswa ngibuye emhlabeni njena abantu, ukuthi iy'ndlela zimbili, enye ekufeni enye ekuphileni. Ngakhonjiswa-ke izinto eziningi uNkulunkulu angayifuni kakhulu bazalwane, eseyijwayelekile nje, ezenziwa yonke indawo ngisho emakhaya, njengabesifazane abagqoka amabhrukwe, ukuthi bazalwane owesifazane umdalile engowesifazane, akamdalanga wesilisa, akadidekanga uNkulunkulu. Nganikezwa zonke lezo zinto nami i-warning ezonweni engangizenzile, ey'nkulu ney'ncane zonke, ngoba zonke izono ziyafana phambi kaNkulunkulu. Ngathethelelwa kwathiwa ngibuye emhlabeni ngenza intando kaNkulunkulu. Kuze kube manje-ke bazalwane, ngenza intando kaNkulunkulu kuze kube manje, amen. Wangithethelela uNkulunkulu izono zami zonke, wangithethelela ngoJesu. Ngangithi ngibambe khona, ngazi ukuthi isikhundla sami esontweni sizongihambisa singesezulwini, kanti cha, asizukungisa ezulwini. UJesu, ukhetha uJesu abeseba inkosi yakho, abe umsindisi wakho, abese uthola indlela eyezulwini, uthole ukuthethelelwa izono, bese uhamba usuyisidalwa esisha. Ngathembisa ukuthi ngiyokwenza intando. Bazalwane, ngiphuthuma nomlayezo osuthathe u-3 months, waze wedlula ngaphezulu. Inkosi ikhuluma, nami ngithuthumela, nami ngesaba, ngisho ukuthi ngizoqalaphi kulezi zinto, ngoba ngiwumuntu nje ongibona ukuthi ngokwala emhlabeni umuntu nje kaNkulunkulu, ngingachaza into enjalo, kaNkulunkulu ongekho into okuthiwa ngayo angalaleleka, noma usesikhundleni okuthiwa angalaleleka. Cha, ngumuntu nje bazalwane, kodwa ngiphila impilo-ke bazalwane, inkosi ehlukile yokuthi usuku nosuku ziyahlanzwa izono, ukuze iqhubeke inkosi ingiphe ukuphila. Ngoba bazalwane, yangipha ukuphila since angiphindanga ngalala ey'bhedlela, selokhu ngaphulukiswa. Ngibheke ku-20 years ngaphulukiswa, angikaze ngilale esibhedlela bazalwane. Amandla kaNkulunkulu, umusa, akhona ukuhlakanipha, kodwa yiyo le mpilo engikhombisa ukuthi yena uNkulunkulu wenyama yonke. Nala khona athi isandla sikaJehova sifinyeziwe ube singesindise, nendlebe yakhe ayinzimi kubizwe, kepha ububi bethu
ububi bethu busihlukanisile noNkulunkulu, nezono zethu zibusithile ubuso bakhe. Njalo-ke ngiphila impilo yokuyihlanza nokuyihlambulula. Ngigijima nomlayezo-ke bazalwane, inkosi ekukhulume mude kakhulu, kodwa ngizofika la khona bazalwane enqamuleka khona, ngiphinde ngiqhubeke ngokulandelayo. Kodwa bazalwane, uNkulunkulu akathokozile ngebandla, akathokozile bazalwane. uJesu uyabuya, kuthiwa ngisho lokho ukuthi uJesu useduze kakhulu ukubuya. Thina bandla asibuyeleni esisekelweni esiyiso, asibuyeleni esisekelweni esifunwa uNkulunkulu, ngoba leli bandla lafelwa uJesu. Bazalwane, ithopiki ekhona eyokuthobeka ekakhulu inkosi eyigqamisile ukuthi izisebenzi zincane, amasimi avuthiwe, azikho izisebenzi ezifuna ukudela ziyohlupheka, zihluphekele uKristu, zihluphekele uJesu. Bonke abantu baphakeme, amen, baphakeme abantu badlula uNkulunkulu. Manje uNkulunkulu ukhala esezulwini, inyembezi lithi izwi lenkosi othi umoya engcwele ushiye utho engashongo, lowo muntu akazi ukuthethelelwa la nakwelizayo. Bonke abantu bathi uNkulunkulu usithumile, uNkulunkulu uthi asikhululeke, uthi uNkulunkulu asenzeni lokhu. uNkulunkulu engazange akusho lezo zinto. Manje-ke bazalwane, umlayezo engiphuthuma nawo odabulise umoya wami, izwi kwabaseFilipi 2, izwi labaseFilipi 2 bazalwane, sizosuka kuvesi 5. Ngoba bazalwane, uNkulunkulu uma ekhuluma, akhulume ngombono, aze akhulume nangezwi lakhe. La bazalwane, isihloko sithi ukulandela uKristu ekuthotshisweni kwakhe nasekuphakanyisweni kwakhe. Athi uvesi 5, mawubekini lowo mqondo owawukhona nakuKristu Jesu, owathi enesimo sikaNkulunkulu akaze asho ukuthi kuyinto yokuphangwa ukulingana noNkulunkulu. Amen. Abesethi u9, ngalokho-ke uNkulunkulu wamphakamisa kakhulu, wamnika igama eliphezu kwamagama onke, ukuze kuthi ngegama likaJesu amadolo onke aguqe, awabasezulwini nawabasemhlabeni nawabangaphansi komhlaba, nezilimi zonke zivume ngokuthi uJesu Kristu uyinkosi, kube yinkazimulo kaNkulunkulu uYise. Izwi lakho leli Baba linamandla, lidala ongekho kube khona. Dabula ngalo Baba wethu ongcwele, lehlule ingqondo yethu, lehlule imicabango yethu. uNkulunkulu wethu ukhuluma okuthandwa yilo. uNkulunkulu wethu izwi lakhe empilweni zethu, ngoba linamandla, liyisibane enyaweni zethu, liyasiqondisa endleleni. Siyabonga Baba, thatha udumo ngale kuseni egameni likaJesu, amen. Bazalwane, umlayezo ophuthumayo muningi kakhulu, kodwa bazalwane, kukhulunywa ngokuthobeka, ukuthi ibandla alibuyele ekuthobekeni. Ibandla alibuyele ekuthobekeni. uNkulunkulu akathokozile bazalwane, akathokozile usinikelele ngoJesu eyedwa ukube afe endaweni yethu, ukuba sithole umusa, sithole ukungabhubhi, sithole bazalwane ukuthi umphefumulo wethu ubuye ebhujisweni ngoJesu. Manje bazalwane, uNkulunkulu bazalwane esesihlalweni sakhe sobukhosi ufuna bazalwane kwenziwe intando yakhe, kwenziwe bazalwane lokhu bazalwane ukuthobeka. Siyezwa bazalwane la ukuthi uJesu bazalwane wathi bazalwane enesimo sikaNkulunkulu akaze asho ukuthi kuyinto yokuphangwa ukulingana noNkulunkulu, akaze bazalwane ayilinganise, kodwa bazalwane waba bazalwane
waba bazalwane womncane. Amen. Waba womncane. Laphana u7 uthi kepha wayidela ethabatha isimo senceku enziwe ngomfanekiso wabantu, wazidela bazalwane, wazibeka phansi. Siyamkhumbula ngisho kuJohane ukuthi uJohane ufike eqala ebikezela ukufika kaJesu, kodwa uJesu akaze bazalwane azaphakame kuJohane. NoJohane utholakala esho njalo ezethi angifanele ngisho ukuthi ngingathinta umchilo wesicathulo sakho, ngoba noJohane bazalwane azi ukuthi inkosi lena yamakhosi. Bandla likaJesu, ngithunywa nomlayezo othi asibuyeleni esisekelweni sokukhonza uNkulunkulu ngokumesaba nangokuthuthumela. Emabandleni akhala ngawo uNkulunkulu, ukhala ngempakamo, ukhala ngokuphakanyiswa kwabantu, ukhala ngokuphakanyiswa kwabafundisi namagama abo nezingcwembe ezibekiwe ezisho ukuthi obani ama-founder, obani abanikazi baleli sonto. Manje uMoya Engcwele uthi ngibuze ukuthi liphi elibhaliwe likaJesu igama lapho, ama-forms afakiwe emabandleni okuthiwa kuyarejistwa abantu, kuthiwa apha ama-forms athi nansi indlela eyezulwini uJesu, ngoba kufakwe abantu ukuthi signature ukuthi wena usuyimvu yaleli sonto, awuseyona imvu kaJesu. Manje kuthiwa ngixwayise nani bandla enivuma leyo nto ukuthi phaphamani uJesu useduze. Funani uNkulunkulu namandla akhe, vumani izono, ibandla elingavumi izono, iy'mpumputha ayikaze zaholana. Ibandla lingavumi izono, aliyi la kiwa khona. Vumani izono. Ngikhathazekile, ngikhala ukuthi Nkosi, izifo ey'ngaka ey'khona ebandleni, Nkosi amandla akho ekhona angaka ovusile ngawo uJesu kwabafileyo. Kwathiwa impendulo izono, kuhanjwa nezono, kuyadivozwa, kuyaphingwa. Lebo bantu abafanele ukuhola ibandla. Uma esedivosile lo mfundisi akufanele bahole ibandla. Kwathiwa ngixwayise kakhulu ukuphakama, even ukubiza uNkulunkulu kungathi sibiza umngani wethu, njengalento ethi we Nkulunkulu. Kwathiwa ngibuza ukuthi ubaba wenu, ubaba wakho okuzalayo, ake ngithi ubaba wakho okuzalayo unguSimoni, ungakusho ngithi we Simoni, woza la ngifuna ukukhuluma nawe. Kuthi ibandla libuyele eposition leli phasika elikhona. Amen. Lezi insuku zokukhumbula uJosefa akungabi zinsuku zokumbethela ezobuhlungu njengoba kwakwenziwa, enziwe njengoba ebhinqwa bangakholwa, abhinqwe nayithi lokho sithi ngomile, sidlala isikeshi sithi ngiphuziseni uvinika, sidlala isikeshi sithi Eloyi baba ungishiyelani. Wafa kanye, wamvusa uNkulunkulu ngamandla akhe. Aphi lawo mandla kuthina mazidlala lezo ikeshi? Kuthiwa ngikhuze onke amabandla, angikhuze onke amasonto, ngikhuze ngishiza yona lesi sikeshi ukuthi asime manje, kuphelile isikhathi, uJesu uyabuya. Akushunyayela uJesu, akushunyayela uJesu esindisa, akubizelwe abantu embusweni. Kuthiwa zonke lezi mali eziqoqwayo angikhuze ukuthi lezi mali eziqoqwayo abanye abangakhoni beze bengeze ephasikeni, beze bengezi enkonzweni ngoba ngenxa yokuthi abanayo le mali. Kuthiwa ngikhuze ngisho izinto, kukhona izwi lenkosi elithi nenza indlu kaNkulunkulu umhume wabaphangi, wabafica bethengiselana, wakumbuqela amatafula. Kuhambe kakhulu ukuganga egameni likaJesu, kugangwa ngegama likaJesu. Bazalwane, isililo sikhulu. Kuthiwa ngiphuthume ngikhuze, ngiyazi ukuthi bazalwane akuzukuzwakala kahle, nami ngingumntwana kaNkulunkulu, kodwa bazalwane lithi izwi lenkosi kumaHebheru 4 kukhona abasendulelayo abangenanga bazalwane ngenxa yokungalaleli. Nathi-ke bazalwane asithathe indlebe yethu yenyama siyikhiphe, sifake indlebe kamoya. Kuthiwa ngikhuze wonke lamabandla nalama bandla athi afaka abantu ezulwini,
ipostoli le ethi faka abantu ezweni, kuthiwa ngikhuze ngokushesha ukuthi munye umuntu wafela ibandla uJesu. Akekho umuntu ofanele ehambe ethi wenza ivangeli ufaka umuntu ezulwini sokuyisikhathi sokumfaka lona akaze ukungena. Cha, ukuyekwa kwezono, ukuthi bahlukane nemkipito, ukuthi bahlukane nokubhema nokuphuza, ukuthi kuhlukane nalezi zinto uNkulunkulu angazifuni. Sibe ngcwele, sikhiphe bazalwane izinto athi akayifuni uNkulunkulu. Alibonge igama lenkosi. Kuthiwa ngikhuze bazalwane, ngiphuthume ngiphuthuma bazalwane neflege lasezulwini lokuthi uJesu uzobuya masinyane. Hawu bazalwane, ibandla alibuyele kuposition. Wonke lamabandla ayibiza ngokuthi bona kukhonzwa bona, kuthiwa abazithobise njengamanje, behlele ngezansi. Akekho inkosi ngaphandle kaJesu, uye kuphela owanikezwa ukuthi abe inkosi. Alikho elinye igama, wonke amadolo ayaguqa emhlabeni ngisho ezulwini, ngoba yilona gama elinikezwa amandla. Kuthiwa ngikhuze bazalwane ukuthi asibuyeleni enkosini, asibuyeleni ekuphendukeni. Leli bandla elokuphenduka. Uyazi ukuthi ngisho naye wayephenduka uNkulunkulu, ephenduka bazalwane, ephenduka ngey'khathi zonke. Ngisho lapho uMoses khona esethi baqede uNkulunkulu babulalo balabantu abazwile, uNkulunkulu uzwakala ephenduka emtshena noMoses ukuthi akaphenduke. So bazalwane, yileyo nto ezosisa ekhaya ezulwini. UJesu uyabuya, imidlalo iphelile. Inhliziyo kaNkulunkulu ibuhlungu ukuthi bazalwane akungenwa emaplazini, akungenwe ey'bhedlela manje, akungenwe ey'kolweni manje, akungenwa bazalwane emajele, akungenwa bazalwane emaklinikhi, akungenwa imizi nemizanyana. Hhayi bazalwane, angisho mina ukuthi kuyokwenziwa ama-home cell la sirecruithane emasontweni kuthiwa siyothandaza kwabani. Ukungena imizi nemizanyana sibe sithi ukuthula ekhaya, singene bazalwane sibatshela ukuthi uJesu uyabuya, kuyokhulunywa ngoJesu. Ufuna njengamanje kuphakanyiswe bazalwane into bazalwane ethi uJesu uyabuya, nongazange ezwe ngayo nowezwa wahamba wokhonza omunye umuntu kwalabo bantu, kuthiwa amacala baphindaphindiwe, laba bazenza inkosi bahlala esihlalweni. So nala endlini kaNkulunkulu kuthiwa isuswe lezi ithombe bazalwane, kuthiwa isuswe lezi ithombe ey'phakamisa abantu. Udumo lukaNkulunkulu namandla akhe awasasebenzi. Kukhona ishosha phakathi ebandleni ngenxa yokudumisa, ukuthi sidumisana sodwa. Akudunyiswe uNkulunkulu, akudunyiswe uJesu, kodwa sidumisana sodwa. Kuthiwa zisuswe zonke lezi thixo bazalwane ezibekiwe. Alibonge igama lenkosi. Lezi mali ey'bizwayo umuntu akanikele ethokozile. Uma yengeniswa kweshumi kaNkulunkulu akuyokodla iy'ntandane, abefalukazi, imhambima. Kuthiwa abanemizi ehlezi amabhilidi abangazi benzani, bayakhela ngisho ingane engakazalwa, abafaki imhambima. Ngoba bazalwane kudinga kwenziwe ivangeli likaJesu, kubuye ivangeli bazalwane labapostoli. Lezenzo bazalwane, ibandla lezenzo zabapostoli babelana ngayo yonke into. Kubuye uthando lobuzalwane, kubuye ubunye ebandleni likaJesu, kubuye bazalwane ukuthandana. Zonke lezi mali nezikhundla nokubekwa iy'turo ey'phambili, kube khona abasey'turweni ey'phambili, kube khona bazalwane abagcina bengadlanga, abagcina bengazwa ngisho amagama abo. Wonke umuntu uyamfuna uNkulunkulu, ubalulekile endlini yakhe. Kuthiwa kulandwe konke ngisho kuphinyazekile, kulandwe kubuyiswe, kuzotshena ukuthi uJesu uyabuya. Lungisa indaba yakho, njengoba bazalwane kuzofika iy'nsuku lezi esisuke sithi khona sikhumbula inkosi yethu. Zingenziwa zonke lezi zinto, amakhwaya bazalwane angaphenduli umuntu aphenduke isono. Akube yikhwaya bazalwane eyenza ukuthi umuntu aphenduke esonweni, kungabi amakhwaya emgido. Yonke imigido leyenziwayo bazalwane ebandleni yezangoma ibuhlungu inhliziyo kaNkulunkulu ukuthi isikhathi sokuthi abantu mabeze endaweni yokukhonza baphenduke. Abantu bazalwane bafinyelele kulazini iqiniso, bahamba abantu bayongena emanzini amaningi, baphenduke belandela uJesu, belungisa indlela yabo bazalwane. Bangakhethiswa isonto ukuthi bakhethe isonto njengoba kwenziwa eZayoni ethi umuntu ngiyalikhetha isonto elithize.
Ayibongwe inkosi uJesu bazalwane. Yisikhathi sokuthi manje abantu badluliselwe kuJesu oyindlela neqiniso nokuphila. Lezi khundla inhliziyo kaNkulunkulu zokugcobana ezingekho ngisho eBhayibhelini, zokugcobana bazalwane. Okhololo, inkosi yakhala ngendaba yokhololo, kuthiwa ngikhuze bazalwane ngokuphuthuma abesifazane behlele bazalwane ngezansi, noma bagcotshwe kangakanani, akekho umpostoli wowesifazane. Kuthiwa asibuyeleni bazalwane siyokhala entabeni, asibuyeleni bazalwane siyolila bazalwane, siyocela uNkulunkulu namandla akhe. Akulona leli ivangeli, uyakhala esezulwini ukuthi usenzele umusa. Sifuna inhlupheko kanye noJesu, sifuna bazalwane ukuthi siphakame, sedlule uNkulunkulu isipho esiphiwe zokuphulukisa. Ngisho abantu sifuna ukuthi sikwaziwe ukuthi uphulukiswe yimi, mina ngenza izinto zenzeke. Kuthiwa abesifazane abagqoka ngisho amabhrukwe akambathe ngendlela esaba uNkulunkulu, angambathi ngisho ibhrukwe. Uma endlini kaNkulunkulu noma esekhaya akaphila impilo eyodwa. Emthonjeni awukwazi ukuthi imithombo uwodwa kuphuma amanzi amabili. Ekhaya ugqoka amabhrukwe, uphinde uyothandaza uthi wehlisa umoya oyingcwele ebandleni likaJesu. Yini indaba ekushiwo njena umlayezo uthe kumina? Ngabona amaqembu bazalwane, ngibona abasindisiwe, ngaphinde ngabona amabandla lawo omthetho. Ngicela ukungawasho, kodwa kusukela bazalwane ebandleni ikakhulukazi esehlukene phakathi, eselikhona elikhonza uJesu, elingahlabi, elingasayi emadlozini, elingasagcini into zobumnyama, njengamaLuthela, njengamasheshi, njengamadashi bazalwane. Amen. Lawo mabandla ngicela ukuwaphoyinta ngoba iwona bazalwane, ngiyawabona namanye, akhona namanye, kodwa ngiyabekisa ukuthi lawo mabandla ngiwabonile womthetho emaningi esesayidini, ngawabona lana. Ngabona lawo okusindiswa esuka, kuthiwa nina seniwumuzi owakhiwe osentabeni, nina seniwukhanya kwezwe. Ngabona laba bazalwane bemuva beya kulaba, kwacima bazalwane lokhu kukhanya kwenkazimulo. uNkulunkulu akubeke kwakhona omemezayo. Uma ngithi mina why, wathi no, laba bekumele badle, laba kube yibona abazokhuluma insindiso, laba baze kuze insindiso yabo bakhumule zonke izingubo, bayidabule, basindiswe ngenhliziyo, bangamuvi nezikhundla zabo. Amen. Ngicela ningizwe ngomoya, ningilalelise kahle bazalwane. Laba basindisiwe amaqembe bemabili, laba basindisiwe uNkulunkulu abathumile ukuthi abathunywa, bekumele lenkazimulo kube laba, kusuke laba bemabandla omthetho abangazi, naba abasindiswa bephakathi basizwe yilaba abaziyo ukuthi yini uJesu, yini ayifunayo, ubungcwele nokuvunywa kwezono, ukukhumula izingubo, njengoba lisho izwi lenkosi ukuthi asewuqebhula ingubo zethu, asekuyiqebhula, asesewuqebhula inhliziyo. Bakhumule ingubo endala, bakhumule enindwe inundu, bakhumule zonke izinto zomthetho, beye kuJesu ngenhliziyo abephelele bekhala. Manje kwatholakala laba bemuva nenkazimulo beyongena ebumnyameni, beginywa yilaba. Isaya 1 uthi akasathokozi ngemhlangano enezimpepho, asisakhanyisa amakhandlela. Laba batholakala bezogida umhlabeleli waseSiyoni beseBhabheli, besebedliwe yiBhabheli. Manje umoya oyingcwele uthi akubuyele ku-direction yakhe, umoya oyingcwele wokuthi ibandla liyohlala entabeni, likhale, lifuna uNkulunkulu, likhumule zonke lezi zinto azizona ukukholwa. Lezi zinto ziyimpakamo, zenza ukuthi abanye bangakwazi ukufinyelela ngoba bazi ukuthi bakhulu manje, bafake okhololo. Akubona bensindiso okhololo nemijiva. Kuthiwa ngikhuze bazalwane, mhla kufika lelo suku esithi ngalo siyoya ngalo, sithi senza iphasika, akukubi, kuhle, kumnandi ngoba noKhisimusi asu-celebrate ngoba siyazi ukuthi amadimoni. Kodwa bazalwane, lolo suku akulona lokuthi siyobuka, siyoshaya idebhu, kuthiwa abanye benze kahle kakhulu, kuyoshawa imali ezingaziwa ukuthi ziyokwenzani, ezingondla intandane, ezingakheli abantu abahlele emkhukhwini, abalele benetha, bembatha bengenazo ngisho into zokwembatha, kungayi kusiza, kwakhiwe ngisho ibhedlela zikamoya bazalwane, ey'funwa uNkulunkulu
kaNkulunkulu. Iy'bhedlela athi mayefika umuntu ephukile egula, afike bazalwane athandazelwe, afike bazalwane aphulukiswe. Ngicela ukufakaza nje kancane. Mangibuya inkosi yakha indawo iJerusalema, indawo esikhonzela kuyona, indawo bazalwane ey'ntaba, la kufika khona besifo sokuwa, kufika khona bama-drugs, kufika khona bazalwane abangenamakhaya, kufika khona iy'ntandane. Inkosi ikhulume ngokucacile kumina ukuthi akukho senti engizokwazi ukuthi ngilihleme noma enganeni noma abazali bayaphila, badla utshwala, bayinaki, angikuthatha amakhadi azo, kodwa ufuna kubonakala amandla akhe uNkulunkulu. Zizodla lokhu abazalwane abasuke bezipha khona, noma impuphu, omunye uletha impuphu noma yini, kuze kubeka manje bazalwane uNkulunkulu wenza ummangaliso. Bafike baphulukiswe, baphiliswe enyameni, baphilukiswe emphefumulweni, bathola uJesu bazalwane, babuyelwe yithemba, bayeke ama-drugs bazalwane, bayeke izinto, ngoba bafike kuJesu ophilayo, ophilisayo bazalwane. Yile inhliziyo kaNkulunkulu, asikho isifo angaselaphi bazalwane. Amen. Awukho umsebenzi angakwazi ukwenza uNkulunkulu bazalwane. Ufuna kwakhiwa iy'bhedlela, ngike ngaphuka bazalwane, ngiphulwa yimoto, ngaphuka impela nje isithende, kwathiwa nginama x-ray kumanje, kwathiwa isithende sisemkhulekweni, imoto yandiza nami yahamba phezulu, ngithi ngiyathela ibrigade, ngiyathela u-accelerator, ngikhathele, kusho ukuthi sihlale kakhulu emkhulekweni entabeni. Bazalwane, yahamba emoyeni imoto encanyana, imoto sigcwele phakathi. Sabuya bazalwane ku-windscreen, ngangishaya ngiphindelela, lona leli khande kwakuthiwa line-brain tumor, okwakuthiwa lidliwe ikhensa yobuchopho, ikhensa ebuchosheni. Bazalwane, uNkulunkulu wenza isimanga. Lona lelo thambo kwathiwa liphuke laphela. Bakhona abazalwane ngenhlanhla abangofakazi abakwabanye ababandla babekhona, sinabo lowo mkhuleko, bangihambisa ukuthi akwathatha u-x-ray, kwathiwa ngiye theatre ngiyokusizwa ngoba kumele ngifakwe i-crew, ngoba isithende sinqamukile futhi uzigzet, futhi asophinde ngihambe, ngizohamba ngiyokusheya. Kodwa ngabuya ngathi no Nkosi, wena Jesu uNkulunkulu wamabandla, uNkulunkulu owawukhona emandulo, wena okwaziyo ukuthi ithambo wathi akaprofethi uHezekiya kubuyele ithambo labuyele ethanjeni lakubo asoma kudala. Bazalwane, kwenzeka isimanga, luphelile unyawo lumnyama the bhuqe. Ngabuya bazalwane, ngahlala khona entabeni la bengikhona, ngathi angikhweshi, angehli. Inkosi, ngicela amandla akho. Lelo thambo bazalwane labuyela, lezo zindawo ezayilimele iphelile zabuyela embanjeni la ngangishaya khona kuyiteringi, kwabuyela bazalwane, ngoba bazalwane amandla kaNkulunkulu akhona. Asibuyele kuposition. Kuthiwa ngikhuzeke bazalwane, abesifazane abakhumule amabhruku, abakhumule lezi zinto, abangabi nenkani, ngoba owone sazi akasenza ukuthethelelwa okwenze ngenkani. Esezwile kuthiwa bakhumule lobucwebe, abayeke ukuthi bazalwane bangathobeki. uNkulunkulu izipho ayibekile, uyibeke ngoba vele abesifazane bavusa, ngoba ebona amadoda amaningi ephinga, amaningi esotshwaleni, amaningi nawo amadoda bazalwane akhona uNkulunkulu awakhethile, kodwa kuthiwa awaqaphele imali, awaqaphele impande yakho konke okubi, ukuthi azokwenza avaleleke embusweni. Imali eyikhokhwayo, iy'ndawo zokulala, endaweni yokukhonza uNkulunkulu uthi akathokozile. Abanye ku-standard esiphezulu, abanye bako-first grade, abanye bazalwane bayizwela bephansi ngoba abanakho, abanye abaziwa ngisho amagama ngenxa yobuningi bokunyinyitheka kwabantu. Kodwa akasekho uNkulunkulu lapho, kodwa uma simncengisisa manje usenokutholwa. Akuphendukeni, uthi asiphendukeni sonke nathi esingenzanga ukubi, uthi asiphendukeni. Uma khona ozaziyo ukuthi cha, mina ngenza njengoba uNkulunkulu eshila, akukho engikwenzayo, ngilalela uNkulunkulu, naye akaphenduka, aphendukela abafowabo, ngoba bazalwane uJesu useduze, ulanda ibandla elingenasihla. Lezi zinto zonke izosala nganeno kwethuna, asiyishiyeni bazalwane. Impakamo kuthiwa phunyweni empakameni, nabo abesilisa laba bazalwane abangalaleli, okuthiwa abakhatha amakhanda bevezwa nabembonweni, bekhatha amakhanda befaka ama-chain ney'phambano, kuthiwa ayikhunyulwe zonke lezo zinto. Ivangeli likaJesu akilona impakamo yokuvela ukuthi ubonakale ukuthi wena umkhulu. Waba yena inceku, waba yena bazalwane, wathatha isimo sobunceku, waba umuntu ebantwini uJesu bazalwane.
Alibonge igama lenkosi. Iy'mali ey'funwa emaphasikeni kuthiwa ingenasidingo aziyekwe bazalwane, kusherwe omunye mayifike nalokho, kudliwe lokho, anikele thokozile lokho, hhayi imali kuthiwa ekhaya elithize kuze kuyotsheleka abafelokazi ngoba beletha imali yephasika, kubekwa imigomo ukuthi ingaka ngoba omunye akanayo. Akushere uNkulunkulu bazalwane, akukho okumehlulayo. uJesu wandisa bazalwane izinkwa ey'nhlanu, kwadla iy'nkulungwane, izinkwa ey'nhlanu ney'nhlanu zembili, kwadla iy'nkulungwane. Uma bazalwane nifuna ukuqhubeka niy'fundela iZaga 30 uvesi 32, u-Isaiah 66 uvesi 2, uDaniel 4 uvesi 37, uMathewu 23 uvesi 12. Niwafunde bazalwane, nilalele uNkulunkulu ukuthi uthini ngalamazwi ngendaba yokuyiphakamisa, nangale ndaba yokumemeza uNkulunkulu ngegama. Nithi nimemeze ngendlela enithanda ngayo, nithi sikhuluma ngendlela esithanda ngayo. Kumele ukuyeka ukuthandaza, ukhulume kuthiwa asibuyeleni bazalwane kuposition, siyithobe. Izifo phakathi kwethu zizobukisa ngathi okudlula abantu bezwe ngoba asifuni ukulalela. Ngize nganikezwa leli zwi bazalwane, cishe kulimahubo lelithi yini uthanda ukuphatha iy'miso zakho kodwa uyazonda ukuqondiswa. And uthi uNkulunkulu uzosebenzisa abantu esibabona ngathi abaphile emakhanda, sizohlulelwa ngabo thina esibabuka ngazathi akuhambi kahle, kanti ukhuluma impela bazalwane, ukhuluma impela ngoba uthe uzosebenzisa ngisho amatshe ngoba silaleli bazalwane. Wathi ukuyisihlobisa nokuhlobisa emasontweni ngendlela okungayona, yonke leyo nto ayimthokozisa, kususwe zonke izinto nempakamo. Bonke abafuna leli vangeli likaJesu abalibone liphansi, bambone umuntu kaNkulunkulu othunyiwe, esaba uNkulunkulu, emkhonza ngokuthuthumela. Kusukile zonke lezi zinto uNkulunkulu angayifuni. Ngisho abesilisa bagqoke ngendlela esho ukuthi basaba uNkulunkulu. Alibonge igama lenkosi. Yileyo mlayezo, lezi nkeshe kuthiwa ziyenziwa ngephasika, lezi nkonzo kuthiwa kuphunywe kuye emathaveni kolandwa abantu. Ivangeli likaJesu aligcwala umhlaba wonke, limile njengamanje, kugijima amavangeli okungewona, abantu abadukisa abantu, abapostoli abathi sonifake ezulwini, abakini bangithumile, ngoba ibandla lilele, ibandla lijabule, lithokozile, alikho enyembezini. Ibandla lihlala lathanda khona, lilale ey'ndaweni ey'phakeme, lilale ey'ndaweni ey'phakeme, lilale ey'ndaweni ey'phakeme. Alifuni ngalo ukuthi lihambe lidele lingene imizi nemizanyana. Kukhona abangakezwa ngisho ivangeli, abangakezwa bezwe nje ukuthi indawo yangakithi sikhonza inkosi engubani, engumuntu. Kuthiwa wonke lawo bantu bazokhawunta, bekhawunta ababiziwe. Hayi bazalwane, imeseji yabathunywa, yababiziwe, ngicela sizwe kahle, yabantwana bakaNkulunkulu ukuthi ababuyele esisekelweni, bangayi ukodlala le mculo engaphezu kokwenza ngephasika. Lokhu kuqhudelana kokungena, kuthiwa ngena amabhrentshi athize, kubukele kuthiwa bayabhubha abantu phandle, uJesu uyabuya. Kwangeyona into leyo ayifela, wayefela ukuthi bonke abantu beze embusweni. Sikhumbule uNowa waphuma wamemezela wathi uyeza uzamcolo, abangalalela abantu. Nathi kuthiwa isizwe esinjalo, uzamcolo uyeza. Amen. uJesu uzobuya, ibandla lilele, kuthiwa livuke ngokushesha ibandla. Zime zonke lezi zinto, zime zonke. Uma ubusa ukuthatha imali wayiqoqa ukuthi ufuna ukuthenga ngisho imoto ephakeme, kuthiwa lime yonke lento. Akonikezwe iy'ntandane nabafelokazi, akukona ukuyicebisa komuntu, akona ukuyicebisa kwakho. Konke lokhu kuthiwa ngabe nalabo 1 and 1 ababizwa kuthiwa ubona umfundisi imali engaka egameni likaJesu, abaphenduke. Isikhathi sokuphenduka, bashiye abapostoli. Yazi ukuthi uma uthi wena umpostoli usuwenzile nababandla, njengoba umpostoli uyeza uPawulu wayezathi yimina umpostoli omncane kunabo bonke, kodwa ehamba enza imangaliso, enza amabandla, eshiya ibandla lasendaweni ethize, eshiya ibandla endaweni ethize. Uyezwa ebhalela elaseKorinte, uyezwa ebhalela elaseRoma, uyezwa. Usuwenzile yini? Kuthiwa-ke njengamanje-ke asiguquka, sibuyele enkosini. Inkosi yomusa iyabuya, inomusa njengamanje. Kukhona lapha khona azobe khona angasesiyena ummeli, azobe seyijaji uJesu, athi ukhangeleni ngegama lami. Nalaba basukelile umoya oyingcwele, bathi uthi umoya engcwele engashongo, abaphenduke njengamanje. Asifunele uNkulunkulu namandla akhe, sibeka abantu izandla baphile, sibuyele kuNkulunkulu. Sikhalele ibandla, sikhalele ubunye, ngoba uSathane uqale ngokuhlukanisa ngemibono. Kwakhona bathi hayi thina sikhonza ngomgqibelo
ngoMgqibelo akuyena uJesu, alikho elinye igama elinikeziwe ngaphandle kwelikaJesu. Kwakhona ngoba yilona elingumlilo, ilona elinamandla, ilona elivunyiwe emazulwini emhlabeni, kukho konke yilona. Kwakhona bathi thina sikhonza ngelwesigaka, kwakhona bathi thina siyaguqa, kwakhona bathi asiguqe. Alibonge igama lenkosi. So bazalwane, uNkulunkulu uthi asibuyeleni ebunyeni, asibuyeleni ebunyeni, asibuyeleni ekwenzeni umsebenzi wakhe. uNkulunkulu sikhonze sigqokile, bangakhonzi abantu abathi bangabazalwane beveze amakhwapha, beveze yonke into, ama-cleavage, begqoke izinto ey'ncane, begqoke bazalwane izinto ezinde ey'nemqhewu ey'fike emathangeni, zonke lezi zinto, ama-chain, kuthiwa kukhishwe bazalwane, kuyoshiswa, kuyolahlwa, kwenziwe umkhuleko bazalwane omkhulu. Ngizoma lapho ngenxa yamadatha, kodwa ngiyacela le message mayifika nawe uthandaze, uyilalele kumoya ukuthi Nkosi mina ngenza kahle yini, Nkosi ngabe mina angibalwa yini kulaba abaphakeme, ngabe mina angibalwa yini kulaba abadidekisile bahamba baye emhlanganweni la kubaswa khona impepho, la kushunqiswa khona amakhandlela esonto, imithetho yesonto. Nami ngathi ngiyogida khona ngisindisiwe, angangalishi iqiniso, ngahamba ngogida. Emveni kwalokho gida ngihlukene nesono, ngiyaqhubeka, ngiyafeba, ngiyaqhubeka, ngiyaphinga, ngiyaqhubeka, ngiyaphuza utshwala, akungisizi ngalutho. Kuthi umsindo usumkhulu kakhulu esiwenzile, ongekho kuNkulunkulu, osucasulile kakhulu, osuthukuthekisile kakhulu uNkulunkulu, kubizwa igama lakhe, engekho lapha kungeyena, kungasindi umuntu. Njalo ibandla malihlangana, behlangana bazalwane, oMphostoli Paul behlangana ey'ntabeni bazalwane, kwakulethwa abantu baphulukiswe, kuthiwa ibandla libuyele ekuphulukiseni, ezifeni bazalwane, kuphulukiswe ngeshizwe lethu. Baba siyabonga egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, umlayezo wakho uNkulunkulu wethu ekuseni babona amandla wonke ungaphelele. uNkulunkulu wethu uqhubeka, siyacela Baba ukuba uNkulunkulu wethu onamandla wonke usihlenge, usithethelele kukho konke esikwenzile okungakuthokozisi usekhaya ezulwini, impakamo yonke Baba okhala ngayo. Hawu Baba siyacela, sithandi Baba ukuthotshiswa nguwe, ngoba uma ukwasithobisa njengoNkulunkulu, uNkulunkulu wethu ongcwele akekho ongaboni. Siyacela Baba usiphe Baba ithuba engakabuyi uJesu. Siyakhuleka egameni likaJesu ukuba Baba siphenduke ngeqiniso ey'ndleleni zonke ezimbi nengalungile. Thatha udumo uNkulunkulu wethu onamandla, egameni nasegazini likaJesu Kristu inkosi yethu, amen. Haleluya. Ngiyathanda bazalwane ukusho ukuthi uma ngabe kukhona inkosi ekwembulayo kuwena ngalezi zinto ezembulile, kimina ngingumntwana kaNkulunkulu, nami ngingomncane, ungangibamba ku-082 472 4967. Ungangibamba lapho uma ngabe kukhona okubekekayo ukuthi siqhubeke kanjani. Miningi imilayezo engingakayidlulisi la ngenxa yamadatha, ukuthi abazalwane bengashayeki emadatheni. Miningi imilayezo engakadluli, kodwa abazalwane, uma nje bazalwane kukhona nawe inkosi, ngoba inkosi akwenzeki ikhuluma ingakhulumi futhi komunye, kukhona into ezambulayo. Ngiyacela, ngikhona ku-YouTube, ngikhona futhi bazalwane ku-TikTok. Bathe ngikhona ku-TikTok, angazi-ke ku-TikTok, angazi, angiwazi, angujwayele, kodwa ngizwe bethi kubathi Mama Dlamini. Kodwa la bazalwane ku-YouTube ulethiwe Dlamini Testimony, uzothola onke amandla kaNkulunkulu engiphulukisa, engiphilisa bazalwane, engenzele umusa we-second chance. Ngiyacela-ke bazalwane ukuthi lo mlayezo uqhubeke uhambe bazalwane, siphendukele enkosini, sibe ngabantwana ey'nhliziyweni zethu, sibe ngabantwana bakaNkulunkulu. Ngiyathobeka, ngingomncane kini nonke, angisingalutho, kodwa ngidlulisa umlayezo inkosi ewulethile, esiwuqeda isikhathi eside ilokhu iwukhuluma, iqhubeka nawo. Ngiyabonga. uJesu anibusise nonke nemndeni yenu namakhaya yenu. Ngiyanithanda egameni likaJesu, amen.